Laipulan hayang subscribers lan naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya ponaya po awang na channel tamnang tenyo tuman moilan na chaya ana singaya lakchina sa Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya painang Manyihat ngani the Nagaland National Pension System Government Service Employees Forum NNPSG SEF lane India mangopu Government Employees Federation paicham se Nagaland Civil Secretariat Kohima me protest ngoyangki Ado protest new pencil scheme phang mangopu Government Employees lana all pencil scheme phang me lai ayi tampha se iyange protest ngoyangki NNPSG SEF President Muanong Sang Chameri Ibua State government hadoba issue chiang me saume o Ngaolan phasipu hapoi sa da ngoye hanghi Ngaolano yayi bujing ne protest ya bu iangki protest representation na state chief secretary je alamde pha taubu iangki Taman moilana hadaba lam accident video ang ngi ngonang bai hadawa mani 8 am yi khame Kohima NST pass station a ome accident ya bu ngonang jai bu Ngaolan hisab me noksa me ngi pu nawya a lam kaine se game 1 de two wheeler taxi scooty ka ye subu me hadaw nawya li bu se inang ya a non local ka da se inang hakie maya pu nyinge hospital de ya dai sibu hayang bu liangki se ibu Ngaolan chanang Additional Superintendent of Police hayang PRO Kohima ipua adaw accident case North Police Station Kohima me registered na myang ngonang hayang scooty driver phoyang kapnok me ngonang se inang hayang police lane ipua kari anyai ne phatte kem bujing ne accident haupu se iyang ngopu Ngaolan charamnang Nagaland Baptist Church Council NPCC lane naga Kahtoknyu 24 February 2024 ni 6 am mebu 12 noon dengoi se nyawalia yoplak chine Ngaolan phayang ngonang NPCC General Secretary Reverend Dr. Zalhoki Hoe ipua hadaw prayer and fasting Christian Katlan chai japhai te sapsa ngolak chine yoplak se iyangki Damana chat hai chat pa me yoi sim new sim balan pa me yasikma yoi noksa Katlan phai noi tamai hane ngopu chu hewan me chingyoi na taukhai hadaw kia yechi be cha hai cha phai chingmai wangmai me ane tai sapsa pu ma ngolak china yopha se yange NBCC General Secretary ibu Ngaolan charamna Tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan masonang laibu moilan te menyong phanang